Kena lagi. Ih, marah woi. Oh, kena di mana nih? Saking ramenya nih. Oke. Nah, langsung makan dia. Isi ubi biar kena kan? Baru lempar kan? Wih, kenanya. Assalamualaikum teman-teman, Just Fishing Channel di sini. Kita mau mancing lagi nih sore ini. Ini bersama Bang Sep kita. Nih, Bang Sep nih. Udah lama kemari nih beliau. Nah, sekarang udah hadir ya. Dengan joran TG barunya nih dari Bagati nih. Nih. TG baru, Bagati ya, tapi 450 dipakainya. Oke, mantap. Kita main di spot-spot muaranya aja. Nih. Karena memang angin besar nih. Jadi enak di muara nih lah, nggak terlalu ini ya airnya, nggak terlalu beriak lah. Kita coba ya, ini kondisi air pun surut. Mudah-mudahan makan dia. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa bahagia happy. Oke, kita gas terus kita duduk di sini. Oke. Kita mau lihat dulu nih esen yang dipakai sama Bang Sep. Esennya nih pakai pop es nih, strawberry ya. Strawberry. Andalan nih. Kalau beliau suka nih dicampur langsung di air. Ini pun enak dia. Nih kalau Bang Sep ini dia andalannya nih. Kalau kita mah apa yang ada. Oke, kita coba juga ya. Nih biar Bang Sep buat dulu ya. Dia langsung di airnya nih. Tujuan di air nih sebenarnya kalau kita ganti-ganti tepung, itunya kan udah tinggal pakai aja. Kalau kita campur di tepung, payah campur lagi nanti. Inilah lebih cara hematnya lah. Wangi bang, wangi nih. Nah tuh, dia tinggal cocol di situ aja tepung. Tepungnya nggak usah campur apa-apa lagi. Langsung gaskan. Oke teman, gas. Ini kita nih versinya beda nih. Kalau Bang Sep pakai esen strawberry, kita pakai sajiku nasi goreng. Nih kita pakai ini ya, tepung terigu dan sajiku nasi goreng. Ini kita campur aja langsung ya, kita campur di sini. Oke, langsung aja mainkan. Oke, tepung kering ya, tepung kering nih ya, tepung kering ini kita campur sajiku. Makan nasi goreng dan anaknya. Oke nih. Wangi nasi goreng luar biasa wanginya. Entah mau dia makan nasi goreng ya. Oke mana? Oke, kita langsung adukkan aja nih. Kasih merata ya. Wanginya rasa ayam nih, nasi goreng rasa ayam ya. Oke teman, kita gaskan ya. Nih berarti tepung terigu dan sajiku nasi goreng rasa ayam ya. Nih ya, kita mainkan langsung di sini. Kita cocol dengan air yang ada di sini. Kita lempar langsung. Oke, kita mainkan terus ya. Nih rangkaian CTL nih saya gunakan nih. Dan ini pelampung nih berjarak sekitar 40 cm ya. Nih rangkaian CTL nya. Nama takai ini nomor 6 ya. Nih full PE namanya. Full PE nih, PE 1 nih. Oke, kita langsung aja. Kita mainkan terus. Nah, yuk kita cari-cari dulu nih dia di mana makan, dan kita undang dengan tepung-tepung yang jatuh nih ya. Taruh banyak-banyak dulu nih. Nah, gini ya, man. Yuk, kita mulai lempar. Yuk, oke. Nanti kita sentak aja dulu ya, biar dia datang dulu. Kita jatuhin umpan dulu sini ya. Kita sentak nih. Kita lihat dulu pergerakan sebentar. Nah nih kita sentak aja, man. Dia jatuh umpannya. Nih, kita pasang lagi, baru kita pasang lagi nih. Oke, kita mainkan lagi. Ini karena gerimis saja nih, tepung kita hancur-hancur pokoknya. Oke ya, nih ya, kita ambil dia ya. Nampak nih ada pergerakannya di sini. Ada pergerakan dia putar-putar sini.
Kita lihat ya. Kita pakai joran spinning nih ya. Ayo, mana kalian mana? Mana? Aduh, kena. Langsung bang. Langsung dia. Langsung getar ya, kena terus. Mantap namanya. Terbaik. Ayo, iya, lepas. Cari ribut. Dapat nih. Enggak dapat nih ya. Mantap. Gaskan lagi. Kita ambil lagi nih. Kita cari poin kedua. Enggak lapar ya. Poin kedua ya, cari poin kedua. Oke, nih kita ambil poin kedua. Yuk, makan coba. Getar. Tuh dia. Si. Keroyok terus rame-rame, keroyok aja. Tenggelam langsung, wih. Nih, poin kedua. Langsung main tenggelam ya. Gawat kali nih Bella sini. Oke, mantap, lanjut. Oke, cari lagi. Kita cari lagi. Ini ya. Kita lempar lagi yuk. Makan. Makan tuh Bel, makan lagi Bel. Makan. Tuh makan lagi dia. Celup terus ya. Kena lagi. Kena lagi. 3 poin. Mantap lagi. Oke, lagi yuk. Udah gerimis lagi nih. Baru kita mau kasih makan nasi goreng nih, anaknya nih. Udah hujan lagi. Gerimis. Aduh. Gerimis pula. Yang gerimis dulu. Udah gerimis pula nih. Makan terus. Makan terus. Ayo. Gerimis pula. Kena lagi. Marah woi. Kena di mana nih? Saking ramenya nih berarti. Bisa kena tadi mana? Kena di punggung nih, kayak bang. Kena saking ramenya nih, keroyok nih. Jadi dia pas kita sentat, kena lah perangkap nih. Oke, lanjut teman nih. Wih, kena juga double strike berarti kita. Ya. Enak ini. Oke. Gimana? Gaskan lagi. Yuk. Ini hujan-hujan kita hajar nih. Tepung udah gumpal ya. Lagi haup. Nih ya. Lagi haup dia makan umpan. Oke. Yuk, haup kan? Makan lagi. Langsung datang dia. Kena lagi. Mana ada lama-lama. Kena lagi. Terbaik. Panen. Oke, mantap. Oke ya. Gaskan lagi. Licin dia. Oke. Gerimis lagi. Tepung kita kena lagi nih. Kena air. Kalau udah kena air, tepung kan gumpal dia. Aduh, hujan man. Apa nih? Apa harus kita akhiri kayaknya nih? Cepat sedikit, hujan nih. Ayo. Dia emang makan terus ya kan? Cuma tepungnya yang sayang nih. Kena teman. Nih kan, kena lagi. Dia kena terus. Mantap, lanjut. Tapi hujan nih, gerimis. Oke, mantap ya. Oke, kita mainkan lagi. Cocol lagi. Iya, lempar lagi. Oke. Nah, langsung makan dia. Ubi biar kena kan?
Baru lempar kan. Wih, kenanya kejam teman. Rangkaian JTL kenanya kejam nih, di mata, di punggung. Ini saking banyaknya tuh berarti dia keroyok kan, kena tadi mana-mana. Oke, lanjut ya. Oke, lagi nih. Oke, kita kasih makan dia lagi nih. Nah, dekat aja sini. Kasih makan dekat-dekat nih. Yuk, makan dekat, makan. Kena lagi ya. Mantap, poin lagi. Poin terus nih kayaknya nih. Mantap. Lanjut, nih kena nih di bawahnya. Nah ya. Mantap. Oke, aman nih. Kita mainkan lagi. Cocoknya gini-gini aja, man. Biar lengket aja. Nah nih, biar lengket ini udah cukup nih. Oke, kita lempar ya di titiknya sini. Oke, dah, kita biarkan aja. Pasti makan lagi dia. Nah tuh makan lagi dia. Kena lagi ya. Poin lagi teman. Mantap. Ini dia. Mantap ya. Lanjut lagi. Oke, yuk kita ambil berapa poin lagi. Lumayan nih ya kan hasil kita hari ini. Haup terus ya. Yuk, berapa poin lagi yuk. Nah, pasti makan lagi dia. Pasti makan lagi. Nah tuh, makan lagi ya. Nah, pasti mau makan lagi ya. Kena lagi ya. Kena lagi ya. Lumayan lah. Nih ha. Mantap. Tadi mana-mana kena pokoknya nih. Udah baik. Oke. Lagi teman. Kena lagi. Poin lagi pokoknya. Mantap. Aduh, tenang. Poin terus. Habis. Oke. Mocil juga bang. Oke. Satu lagi ya. Yuk, satu lagi nih ya. 1 poin lagi ya. Baru kita balik ya. Nah nih, makan 1 poin lagi. Yuk, makan. Ngelamin. Kena teman. Nih, oke. Oke lah teman-teman ya. Kita sudah saja mancing kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share agar lebih semangat lagi. Jangan lupa bahagia, happy ya teman. Nih, cukup lah poin terakhir. Dah lumayan juga nih, tak dapat nih. Haup terus dia. Oke. Dan waktu kita mancing lagi. Hah? Dapat bang? Aduh, dapat. Yalah, lari. Padahal double strike, lari lagi. Oke, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini hasil kita. Ya, lumayan teman. Makan tuh haup terus nih. Ini kalau kita lanjut haup terus nih. Nih, lumayan nih. Berapa ekor nih mungkin? Ini kalau kita bilang nih 10 lebih nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ekor ada nih. Belum main moci-moci lagi. Cukup lah ya. Nih. Mantap. Ini Bang Asep. Bang Asep banyak dia dapat, jangan kira ngais. Campur ya, malahan ada skartaji, belana. Campur-campur dia dapat nih. Memang lain dia, esen lain sih ya. Nah nih. Mantap. Nih.
Oke, mantap lah tuh. Dia tetap pakai andalannya strawberry tuh. Dimanapun dia berada. Strawberry tetap di hati. Iya. Ih.